Dobar dan, pozdrav iz Opatije, grad nedaleko od rijeke. Došli smo na jednodnevni izlet. Danas je 21.12. adventsko vrijeme. Sad ćemo doći na glavnu ulicu, pretpostavljamo, rijeka Opatija. Glavnu ulicu Opatije, gdje se nalazi advent. Sad idemo vidjeti što se nalazi ovdje u centru i gdje ta advent uopće počinje. Na moru smo, zatim imamo palme i puno je toplije nego u središtu Hrvatske danas. Razlika je neki 10 stepnjeva. Dosta sviđa talijanske arhitekture na zgradama. Jer ovaj dio je pripadao dosta dugo Italiji. Vila Gruber. Evo, našli smo našu početnu točku adventa, idemo prvo do poznatog kipa u Opatiji, djevojke s galebom. A ovo bi trebalo biti park Svetog Jakova, ali nisam baš toliko siguran. Lampice se još nisu upalile. Ali evo, dolje se već kućice nalaze. Božićna glazba. Ovo je to meni sve i okazano. Da sam sad govorio da će manje platiti. Bodovi su uopće, nismo uopće sjeli na bodove. Sad je gotovo. Zvonku su zelena 2 godine. Ja. Da, tu ćemo svratiti, idemo sada prvo do kipa. Kip je postavljen 1954. godine i simbol je grada Opatije. Eno je. A ovo je Jadransko more u Kvarnerskom zaljevu. Danas je maglovito pa se baš najbolje ne vidi. A tamo imamo i rivu, šetalište. A to bi trebalo biti crkva Svetog Jakova ispred nas. Idemo malo do nje doći. Tamo je bila statua djevojka s galebom. A tu imamo, dakle, kućice adventske već postavljene. Jeste park Sveti Jakov, djevojka s galebom, park Angiolina ili Angelina. Lijepa je Opatija. Tijana, tebi? Nije, meni je. Ja sam bila par puta, jako mi se sviđa. Aha. Ja sam također bio, ali je se baš ne sjećam puno. Zadnji puta sam bio dok sam u srednju školu išao još. More je čisto, ne mogu reći da nije.
Evo, kao što smo rekli, vratili smo tu u božićni parkić, par Svetog Jakova. I uzeli smo jedno tipično hrvatsko božićno slatko jelo, fritule. Ovo su fritule sa bijelom čokoladom, to je duboko prženo tijesto. Tijana je uzela sa oreom, dakle nešto tipično slično kao krafnice. Za 35 kuna po porciji, to je nekih 4,64 € i kuhano vino nekih 25 kuna po 0,2 deca, tako da to su vam okvirne cijene adventa u Opatiji. Idemo sada malo uživati u tome, da vidimo. Da. Jesu dobre? Da, jako dobro. Nas dvoje još uvijek čekamo da se lampice upale po gradu. Evo ulazimo u park Anđiolina, također advent u Opatiji, ali evo nažalost još uvijek nisu lampice upaljene, iako je već prošlo sada 16 sati, točnije 16:15 je. Ali vidimo što se tu nudi. Dobro, park je navodno najveći u gradu. Tako da se nadamo da će možda se ovdje negdje pojaviti neka božićna prikladna dekoracija. Uglavnom glazbe ima, sa zvučnika se pušta. Ništa, ako nađe nešto zanimljivo, javljam se. Taman kad sam pomislio da se neće do 17 sati upaliti, u 16:22 su se lampioni upalili. Tako da idemo sada napraviti jedan krug po parku Anđiolina opet i vidjeti malo taj ugođaj. Tu smo sada bili, klizalište je tu. Sa kućicama i tako dalje, kuhano vino, kobasice. Tu je klizalište, pozornica neka, aj, fritule. Da, tu je ljetna pozornica, sad je adventska pozornica, pretpostavljamo. Evo i u Opatiji imamo bambusa. Fun fact, bambus nije drvo nego trava. Sad ćemo ući zapravo u pravi park Anđiolina. Nadam se već sa upaljenim lampicama. Noć je pala u Opatiji, lampice su se upalile. To je to, park Anđiolina, odjava iz Opatije.
Kratko, ali slatko. Tako da, čujemo se možda ovih dana opet iz neke druge destinacije, ali evo, Advent u Opatiji vrijedno svakako pogledati, posjetiti, prekrasno izgleda. Tako da, evo, pozdrav iz Opatije.